On the line, Dr. Akwasi Osei, or na mene no AD and Komono. Na wɔde nsam kakra ato dwafa de ekoso no ewo emarase bedwamu no ma yenko doctor nche na wo moye with certain education bi na yehwesa de enema esi eko. Doctor, good morning. Hello, good morning. Doctor Mpacha na pomo tisai. Ajana dum wodi achayen. Doctor no pede ye ba wo nchen na kire se the issue of marijuana ye ka ho asem no. Na wode susu sembi ne afutu sembi ma aban for the legalization of marijuana. What aroma e na opese Ghana 40 ase. Well, that's a chanya telephone now. There can say marijuana no aban say o ma kwan say yimbiano. As I said yenya ahweye. Na menchelu kakra marijuana no okay yeah we no you we ahodo bebre na ahodo mienu a ya sheda asua enime ho nim de do a eno eye we ba kon bia ye fra no cannabis sativa ena na the ba kon foforo do so cannabis indica na enso ya ewo mienu no say sativa no endro bi a ye fra no THC tetrahydrocannabinol eno no ena unoma when so ye hye high na answer the just require about so eno na enkrofo enom e de ye sebe ayamran 7 nyamane makeka ka ho mo anije eno no eye sativa THC endorse pa ena ba ko aka no e de indica eno THC no mo e kakra eno 0.3% credit na no enso adufofo bi mo ye friend CBD cannabidiol eno no yetimi de enro yi nema bi film e de enro ye ne hunro ene cancer no ni manema enro inti eboa pa eno also ne dua no so yetimi de ntoma kora textiles eno no e de for industrial and medicinal purpose inti eno de nkeye na no na abana ma ho kwansen ka yindua na yentimi enfa kwa amano ne ene ne keka ho nti no de nkenye bone na ne bone ewo mu ene say sa wi mieno no de THC dose no sativa ene de THC dose no indica no ne mieno sepa nti akwai se kunin ahaban ene de sepa ahaban sane pedifo kano besipa habari kunin habari ye taso banya safuni won sheda nim ho nim bia nti nim yenu nya do hon ma ono a wodua na de wonim nti cannabis ahodo mi no esepa na haban ese ejuaba ho kwanse yedua papa no obi bedua bode no afra ebeba sabebre sese kura ye ba ho kwankra se ndua no ndofo dua bone no a wo no me high sese kura emprema ho kwa no na yakoma eho kwanse yenua papa no yebedua bone na afra enti ye adwemo hawa ene yenya no ebem koso mroso enti yeni beba so na kasika ye hwese benya free wi papa no dua no ye de ho mo ena ebehwe ohawa e de abre no sisia meno kase afibia no yenim se ye share GDP gross domestic product I don't know eye yesika sam sene koma no impromptu ibeyine yesika sam ebeyine I don't know ye sure 7% or hanchu bia so 7% ena GDP ye sure na omanu nyina no sese meno kase ye nyino no ena be 3 and 4% be 3 and 4% ena ye sure 7% just like ya sure 7% na ke be nyine be 11% ena oman dia wo nyine 11% e cost be fie miensa we develop world I don't know usikas mako ye enti na ye ko sure 7% dada sese kura no na ye be bo ho be 10-14% a ye sure no na ya de be ha ye nti be ka cha ban se ye hwe de mekra no menya pa ka ka cha aman se ma on fa ne sa en shakrata na se ma on sign na ye ntwen na ye mbobo ye ho oman no inkosi pepe so bia ye hu se afa de sign na obi dua papa no dua bone no frakra hayen emwa ahobwa America no ebi ni se enka ya tete narcotics control for no ebebre ya fa nipa bebre edoma sheta omanu nyinebo aya montete a ometuma hu difference nsakwe wo wi papa ne wi bone no ahwa no
na comot me actually abone for na person do abone from na fence no a police force am mo so tete am also who difference na fence no laboratories ebet me ami ehunu say we papa we bono so enso ka dey be brave na say aboafo nso behwe adwum yare so bi kono we bono no adwum yare a aboafo nso behwe no so kan so yate be brave na ba dey so behwe adwum yare nso ka dey afeta manu nyina no ye no side dia ene na ka ya hogwa akodu ba bia ye betumi akasa wie no ye ma hokwa ne kodu side dia ye ma hokwa sisi a ya dey be hadwen na meka menya okomshafo bone nanso adekwa da hopefe se yema ade ho embra akwana enu fie no wo hu se sabi wonom wo adwum yare no bonte no asese agents no ebe plus we pray me agents stand the maker doctor mene Rastafarian ba kwa kasa sisi a wo so wono kra de wo suggest to the government sebeya the issue of 1D 1F no nka yenye bi sebeya abane betimi nyesika woni ne ya adwen wo ha mene no nya adwen na mene nya adwen chese tena madi ka chichemu no chichemu amedi aban ya hobwa kodru bebi a ye betuma ho kwan de na kebe ma ho kwan na sei pa de ahobwa no ankofo ebra bi a obe kaya first parliament edwon such as say ye ma ho kwan ye nua wi no one of them wi no bebre ebose hey fe de nya ho kwan na se betuma anu wi no enso nya sada na embra no kan no and embra no enkase ye ma ho kwan ma fo no wi emu sisi ana meno kasa kwa emre makona illegal so be benu wi the legal and say ibitria for industrial and medicinal purpose and so no the for ye to see and fabo na ho crackers na sisi koma 1D 1F and American and home to science the brain and they can ye kasika in your film $3 billion in 3 years no correct any kebenyaska na de ma chichimo sikana benyano wodi mbo ho na ebehwe or how are the brain. The only because so you know, we and Emma, I dream of how and you know, we Emma, I dream of how be brave. By and I say, yeah, any pa 100, any power had the best one, Biano. You more just we no account now or more in your way in the bay. There's a papa ma or my Ghana see a badges hard in a tomb. And yeah, papa, me man fato according say surface mining, small scale mining na ye ma ho kwan say you will be able to me up to surface we from the gold assassinate surface mining ye ma ho kwan no ene aje ensem kura na yensu nyina essay adani galam say yensu nyina essay en nyama wa say enu fie mienu ye be kra insuo efri amano ne ano sese kra me no ka say kwan na pipe kra or dodo say eno just a water sachet ni manema no so no so de be enti so na wi so se o ma ho kwana ne bone no be fra no ye be nu ye hu say ye hunu ya ke anya na sa na so akachi na sese ya ye mu bi ahunu na ye bo aban kokono won hwe no nche na so pam enti obi say o doctor finally nipa ka kra bi na wo mo no epeno e de abesay nyama bebre ama o man no yo finally doctor ya bedru point bi a enche na ye kwakoto aba yenim se ye nuanom Rastafarians ne woni a woje dreadlocks niema edie no omodoso pa and omo so fight se ombenya a certain stand bi ewo aban mu na omo so atimi ehunu se omo vision ni ade omo atimi apesiu aban no so behwe from that angle no na wa we sa de amanfo si esi tu no for sa de aban no pese okonanim politically breaking the 8 ni ade no sa de we no yiri se betimi akekere aban no nsa de agu no ho se me ko stop sa de wan hwe ya na me lose vote bi na politically no touchlight bi betimi ato wa ha na eni se ekoba ne sa na me je se eni se ekoba ne eni se ban sa na so Rastafarians so mo do so o me yaki eni pa 30 million enu be 50 million at about Rastafarians so mo do ya he enti ni se aban ehwema obi echichim ne nsa e wo bi di ho aban no ohwe we aban na ohwe na ho sisa de enyema wa enyema omona yeso tunja ona so kasa enyema omana ntinti na oma nipa bi echichim nsa na sebe aban kasa no won kasa no otima woma oman amanfo no na atimamfo no na e wo he enti ni se etime ko ba nsa kra adope my na for your time
That's Papa Yaminsha. Dr. Akwasi Osei, former CEO of Ghana Mental Health Council. Anna, you don't know, a team come. We bring it at time to exactly 8 minutes after 8 o'clock.